bakwethu ukudibana njalo uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli uphendula lamukela ngentokozo ngumfundisi uEsindlovu ngihamba lempofu ezimbili uCK lo OP ngathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. uNkulunkulu kasenzele umusa asiphe ukuzwisa ilizwi lakhe, asiphe lamandla ukulilalela ezimpilweni zethu. Umfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Mfundisi CK, kuvike liphelileyo sikhulumile ngendawo engcwele. Kulembuzi ezimbili. Wethu siqalisele khwaphana kulezi mbuzi ezimbili kuLevi 16 verse 7 to 8. Siyabonga, ngiyafunda njalo uLevi 16:7-8. Athathe impongo ezimbili azibeke phambi kwenkosi ngasemnyango wethente lokuhlangana. Enze inkatho ngezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngenkosi lenye ibe ngeke-Azazeli. So sinanzelela lapho ukuthi imbuzi lezi ezimbili, impongo ezimbili lezi wayeza sebenzisa inkatho ukuze azehlukanise ukuthi le izamela inkosi le izamela uAzazeli. Wayekwenza esebenza ngenkatho. So le yakuqala eyamela inkosi yayiqala ukwenza inkonzo ngayo yokuthi yokubuyisana. Leyana enye yesibili leyana sizakhuluma ngayo phambili, kodwa ke yayiza kwenza inkonzo yokugcina eseqedile umsebenzi wonke ayewenza phakathi kwendawo engcwele. Kulo zasehlukaniswa inkatho. Zasehlukaniswa inkatho. Njalo ingakaqali izimpongo lezi. Yanje ukuthi izimbuzi mhlawumbe khona phela ngesingangezelela ukuthi indaba yenkatho isivezela ukuthi uNkulunkulu nguyowamele azikhethele kunjalo. Kwakungamelanga ukuthi uthona le ukuthi kwakumele ukuthi kungabi lesandla somuntu lapho. Kwakumele uNkulunkulu akhethe ukuthi imbuzi ezamela uJesu yipi, ngoba into yonke le nxa silokho sifunda sonanzela ukuthi isisa kuJesu. So kwakuqathekile ukuthi ama details angikhona, imininingwane yonke eyenzakala lapha uNkulunkulu kube nguye othungamelayo, ngoba kungavele kube lesandla somuntu kwakuhle kuphambanise umfuziselo wonke, inkonzo ejongiweyo igcina ingasagcwalisekanga ngendlela yakhona. Siyabonga mfundisi ukuchasiselwa. Akusimbuzi le ikakhulu le nkosi yayimeleni yayisenzani? Angasibalela uCK iverse 7 lo 8. Verse 7 lo aso 15a. 7 lo 15. Yasibala uverse 7 bese siya ku15. Ithi yona ke athathe impongo ezimbili azibeke phambi kwenkosi ngasemnyango wethente lokuhlangana. Enze inkatho leyo sesithindile sesiya ku15 isigaba sakuqala. Abe sehlaba impongo engumnikelo wesono ozanikelelwa abantu. Alethe igazi layo ngaphakathi kweveli. Siyabonga. Enze alright, siyabonga. So lapha sinanzela ukuthi imbuzi leyi eyinye le eyayiwelwe inkatho yenkosi yayiyimbuzi engumhlatshelo wesono. Kumele sikunanzele ukuthi imbuzi lezi ehlukene. Leyi eyakuqala enkosi yayingumhlatshelo. Leyi yayingasomhlatshelo, ngibona uzayithinta lapha umfundisi uMpofu. Kodwa leyi eyakuqala engumhlatshelo yiyo ke imbuzi eyayingumfuziselo kaJesu. Yiyo yayibulawa njengomhlatshelo omele isizwe njani sonke. Isitsho ukuthi ngelinye ilanga ke uJesu uzakuchitha igazi lakhe elichithela izono zethu. Nguye njalo ngegazi lakhe ozakuhlambulula bonke abavume izono zabo ukuthi izono zawo zisuswe ngendlela yokuthi bazivumile, yena abe nguye othatha umlando wazo. So imbuzi leyi esingathina imbuzi emfuzisela uJesu, kumbe imbuzi yomhlatshelo efuzisela lokho kwenzakala eCalvary, uJesu efela izono zethu. Siyabonga mfundisi. Nxa ukhuluma usenza kanje mina ngingakayi kuCK kulabanye abantu abalahlekayo kuTestament elitsha khonapho ukubona ukuthi iTestament elidala elitsha kuxhumana ngapi kunjalo, ungani buyalahleka, ungathini ngamafitshane kakhulu ukuthi ukukhomba kuJesu. Siyabonga ukuthi lezi zinto lezi yazi imfanekiso kodwa yayikhomba uJesu uqobo lwalezi zinto. Engcenye lapho okulula singathatha imali.
kwakulethwa nguyedumbe labothela awungeke wathi wena uthela Nyamzonda ngifuna ukuthenga ngoyedi imali vele nxa ingasela thela asomali so awungeke wathi mina ngile New Testament iOld Testament ayisebenzi iNew Testament ngeke ibe khona iOld Testament ingekho njalo le Old Testament ngeke futhi ibe khona iNew Testament injani ingekho so iOld Testament ithi kulo Mesiya ozayo ozakufa endaweni yabantu efela izono zabo bani zabo ikutshengisa njani lokho iOld Testament ngemhlatshelo yani yezinyamazana ngenkonzo zethebani ngeke so abantu labaphila uJesu engakafi kwakumele labo batshengise ukuthi bayakholwa kuJesu babe kutshengisa njani babe kutshengisa ngokwenza imhlatshelo ukuthi ngelilanga kunomuntu ozakuza endaweni yabo athatha isono sabo le New Testament yona isigama indaba ithathela ku Testament elidala uJesu lwana athi uthiwa uyabuya usenjani usebuyile ukuthi uza kwenzani konke lokho yana kuhle kwakhulunywa ku Testament elinjani elidala so ugcwaliseka ku Testament elinjani elisha so kuyangenana nje kuhle konke ungavela ukhiphe kuyi1 awusela iBhayibheli akusahambi siyabonga mfundisi omunye khona lapho mfundisi uthena ke iTestament elidala ukwambulwa kweTestament elitsha iTestament elitsha ukugcwaliswa kweTestament ukugcwaliseka kweTestament elidala akwakuhle lokho kwakuhle mfundisi sichasisele ngegazi lelani umpristi ayelifafaze lembuzi yenkosi siyabonga mfundisi wami ngizafunda ku Leviticus 16 isigaba sesibili sika verse 15 ngiye kuma kwelika 17 ithi yona ke ku 15 isigaba sesibili lapha enze ngalo ngegazi layo njengokwenza kwakho ngegazi lenkunzi afafaze ngalo isihlalo somusa langaphambi kwesihlalo somusa verse 16 ngalokho uzakwenzela indawo engcwele indlela yokubuyisana ngenxa yokungcola kwabantu bako-Israyeli langenxa yeziphambeko zabo lezono zabo zonke futhi uzakulenzela njalo itente lokuhlangana elihlala labo liphakathi kokungcola kwabo kakungabi khona umuntu etendeni lokuhlangana kusukisele kungeneni kwakhe endaweni engcwele ukwenza indlela yokubuyisana aze aphume nxa esenzela yena indlela yokubuyisana lendlu yakhe lebandla lonke lakwa-Israyeli so sinanzelela ukuthi igazi leli wayelithatha nxa eselithatha ke elempongo leyi yakuqala esikhulume ngayo enkosi wayesenza khona ukukhana yeke wakwenza ngegazi lenkunzi lapho ayevula khona indlela esenzela yena lemuli yakhe wayefika ke afafaze ngalo isihlalo somusa ngaphambi kwesihlalo somusa kungaphi nxa kunceda abalaleli imfundisi kusendaweni engcwele lapho ayesenza khonapho ukwenzela ukuthi abavulele indlela kube yikuthethelelwa kwezono leziyana ezisuke ngale zabuya ethabanekeleni sezisuke ethabanekeleni lapha sezifakwa laphana ukwenzela ukuthi ngosuku lokucina esesenza inkonzo yokucina ziphinde zisuswe futhi endaweni engcwele enxa yokuncedisa abanye abangabe baqala ukuzwa indaba lemfundisi angithi ungathi ngama-future isihlalo somusa lokho kuyini othi isihlalo somusa siyaleyo ndawo nje siyabonga mfundisi wami so isihlalo somusa sidikisele esasivale umtshokotsho wesivumelwano kulapho kwakubonakala khona inkazimulo kaNkuluNkulu esibiza sithi Shekinah glory so kulapho ke kwakuveza khona ubukhona lobungcwele bukaNkuluNkulu so kulapho ayifafaza ngakhona ukwenzela ukubuyisana komuntu onileyo noNkuluNkulu ngoba wayewona ngenxa yokuthi weqe imithetho leyana ephakathi komtshokotsho wani wesivumelwano usifuna ukwengeza yabona usehle wakuthinta lapha ukuthi uhlupho lonke vele lwalukhona lapha lwalubangela imithetho leyayiphakathi so kwakumele ukuthi abantu abayephule umthetho benzelwe ukubuyisana ngokuchela kwegazi lapho kule mithetho khona so ngicabangela ukuthi khona lokho kuqhathekile kakhulu ukuthi sikubambisise njalo sikuzwise nxa sikhuluma indaba yosuku lokubuyisana abanye kade izimfundisi bayakhuluma besithi ngizomunye buze sikhona oDaniel bagcina lesabatha engiyakikho ukuthi khathesi nganazo kulempi kunjalo yenziwa ngabanye abantu abake bagcina isabatha asebeqala isukulwa lemithetho elithumi kunjalo
besilwa layo bechothoza ukuthi kungani sigcina kodwa mbonani uyakugcizelela ukuthi kumele sikuzwisise kungani wayefafaza phezulu kwehlalo somsa akule mthetho khona elithumi kunjalo enxa ungathi uthathele khona abomfundisi ukusincedisa ngendaba yegazi elembuzi lelenkunzi ukuqhakatheka kwawo siyabo ngosuku lokubuyisana njalo ungafunda uLevi ngo16 uzamfundela uverse ngo18 lo 19 umpriest angaqeda ukuchela igazi endaweni engcwele wayephuma endaweni engcwele abe sesenza lokho kulandelayo njalo ngegazi lembuzi la ngegazi lenkunzi yemuli yakhe 18 lo 19 ithi verse ngo18 kuLevi ngo16 uza kuphumela ealtareni eliphambi kwenkosi alenzele lalo indlela yokubuyisana athathe igazi lenkunzi legazi lempongo alininde empondweni zealtari inxa zonke afafaze ialtari ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe alihlambulule alenze libe ngcwele ekungcoleni kwabantu bakwaIsrayeli siyabo so lapha siyabona ukuthi angachela phakathi ngale endaweni engcwele wayephuma futhi abuye kualtari i-altar ngithi lapho yikho lapho kwakusenzelwa khona imhlatshelo umnyaka wonke so i-altar lelalo kwakumele lihlanjululwe so wayichela igazi lembuzi aphinde echela igazi lenkunzi liyana ayenzela umhlatshelo yena lemuli yakhe so lapha sinanzelela uqatheka kwegazi enkonzweni zonke lezi igazi liqathele okunye futhi esikubonayo ukuthi umpriest labantu ungananzelela lapha sokuhlanganiswa igazi sokuchelwa igazi lembuzi kuphinde kuchelwe igazi lenkunzi ekampriest so uNkulunkulu ayekuveza lapha ukuthi umpriest laye ungumuntu la nxa emela abantu yena kafani lo Jesu ongela sono so laye wayedinga ukuthi ahlanjululwe ngegazi njengabantu laba bedinga uhlanjululwa ngani ngegazi so yikho sibona ukuthi inkonzo eyenziwa ngegazi lenkunzi iyafana lenkonzo eyenziwa ngegazi lembuzi so kusithi ukuthi umpriest lo laye la nxa wayemela abanye laye wayedinga igazi lika Jesu ukuthi ahlanjululwe uyindlela ungakayikhatshana mfundisi abathungamele okhulume ngabo kunjalo labo bayizona kunjalo khona kokuqhathekile bayakudinga igazi lika Jesu bayalidinga umthungameli ngeke athi hayi mina sengangena kudala angisadingi ukuthethelwa angisadingi uvumiswa so siyabona ukuthi umthungameli ufakwe uphi umlando okuthungamela abantu kodwa akakuthi ukuthi yena kasosoni laye uyalidinga igazi lika Jesu njengabo bonke abantu abathungamelayo bedinga igazi lika Jesu ukuthi sikumise kahle mfundisi ngakayi ku CK omunye umthungameli athi sizwa hlathi ukuthi lami lemvumo yokuphambanisa ngisho ukuthi azinike vele icenge lokuthi ukuthi hayi lami anti ngumuntu kodwa sikhulumile ukuthi izinga lakhe abekekilo liphezulu kunjalo kuza kwahlulela ukhangelele okuningi angithi uJesu la wakhuluma wathi ophiwe okuningi uzabuzwa okuningi ophiwe kuyingcosana kuzo kuyingcosana so umthungameli bakuphiwe okuningi so uNkulunkulu uzambuza okuningi siyabonga mfundisi mfundisi CK nxa sikhuluma ngembuzi kaAzazeli sikhuluma ngani siyabonga mfundisi wami ngizafunda kuLevi ngo16 verse ngelika 10 lelika 21 iverse ngo10 ithi yona ke kodwa impongo edliwe inkatho kaAzazeli kayibekwe phambi kwenkosi iphilile ukuba kwenziwe indlela yokubuyisana ngayo ithunyelwe kuAzazeli enkangala uverse ngo21 ibisisithi yona ke uAaron abeke izandla zakhe enhlokweni yempongo ephilayo avume bonke ububi babantu bakwaIsrayeli leziphambeko zabo lezono zabo zonke azibeke enhlokweni yempongo ayithumele ngomuntu olungiselelwe lokho iye enkangala so sinanzelela ukuthi imbuzi leyi eyayidliwe inkatho yaba ngikaAzazeli uAzazeli yena ngokwakhe imele uSathane so sinanzelela ukuthi yayibekwa iphila aqala yenza inkonzo yonke endaweni engcwele aqede angaqeda ke eseqede konke ayekwenza ngegazi lempongo leyana ebuleweyo leyana yenkosi abe sesithi ekucineni ke athathe izandla zakhe azibeke enhlokweni yembuzi le ephilayo kaAzazeli
ngokwenza njalo kwakuyikuthi izono zonke kade zisiba khona endaweni engcwele laphana sezibuye ngokubeka izandla zakhe enhlokweni usezifaka phezulu kwembuzi yona leyana. Imbuzi leyi ke nxa esevume konke phezulu kwenhloko yembuzi leyana ke kwakulomuntu wayevele elungiselelwe khonokho ukuthi angaqeda ukwenza khonokho umpriest omkhulu lowana olungiselelwe abe seyithatha impongo leyana ayise enkangala lapho yayizafela khona ihamba khona ngale. So lokhu kwakusitsho ukuthi izono sezisusiwe emuntwini zaya etabanekeleni zaya kumpriest seziphezulu kwempongo ephilayo emele uSathane ngoba leyana enye impongo yayimele imbuzi yani yenkosi yayimele uJesu. So izono zonke ezenziwa lapha emhlabeni lapha owenza seqe umthetho kaNkulunkulu nguSathane. So ekucineni umlando nalo uzabekwa phezulu kwakhe. Siyabonga ngenxa obhinga hlayithathele khona ukuthi uAzazeli lo kule kumutsho yini ukuthi Azazeli umfundisi uthi nguSathane kumbe kule umutsho ngiye ngahlangana lomunye umuntu kwenye indawo owayesithi yena imbuzi leyo Azazeli imele uJesu. Esala ukuthi uSathane akathwala izono zethu. Wayesitsho njalo ba. So imbuzi leyi kayithwala izono. Asingakubeka ngaleyo ndlela. Kayithwala. Imbuzi leyi kayithwala izono ngizasebenzisa ibala lesikhiwe lithi lona substitution. Alright. uJesu nxa ithwala izono zethu uzithwala kusebenza ibala lona lithi substitution. Yes. Izono zethu kulokuthi zibulale thina zibulala yena. Kodwa uAzazeli nxa ephiwa izono lezi uphiwa izono lezi njengomsunguli wesono ukuthi wena into le ivele ngeyakho umnikazi so sesiyibuyisela kubani kuwe njalo. uAzazeli lo ungavela ukhangele ngolimi lwakhona olweBhayibheli uAzazeli abafundi beBhayibheli bathi lidimoni elikhulu ukudlula wonke. Usitsho ukuthi nguSathane uqola igama lona lokuthi Azazeli lithi ukuthi umoya ophisana loNkulunkulu idimoni elikhulu ukudlula wonke amadimoni. So akungeke ukuthi imbuzi nguAzazeli yona imele uJesu eBhayibhelini. Ungakhangela futhi elinye ibala elisetshenziswa elesikhiwa lapha kuthiwa iscapegoat kuthiwa imbuzi yokulahlwa. So akula mhlatshelo kungela ukuchitheka kwegazi. Imbuzi le yayingabulawa so ngeke imele ubani uJesu. Imbuzi ezimele uJesu kuTestament edala sibona ngokuchithwa kwani kwegazi ngoba uMahebheru 9 verse 22 iBhayibheli lithi akula kuthethelwa kwesono ngela kuchitheka kwani kwegazi. So imbuzi le kwakuyimbuzi emelele uSathane ozaphiwa izono zabantu ezivunyiweyo njengomnikazi wazo. Ngoba uSathane kuzamele ajeziswe uNkulunkulu ejeziselwa izono zabantu bonke ngoba nguye wasungula ini isono. Yikho sikufunda lapha ngendaba kaAzazeli. Ubeka kuhle mfundisi angithi laba abakholwa into zesintu xa kule ntembi bathi kayibuyele kumnikazi kunjalo. So khona umfundisi ungakayishiyo nale singakabuyi kwakusenzakalani kuyona limbuzi. Siyabona ungafunda ke uverse 22 lapha iyasitshela ke iBhayibheli ukuthi imbuzi le iza kuthwala izono zabantu iye endaweni engahlali umuntu njalo baza kuyiyekela iyehlala enkangala. So imbuzi le yayisuswa lapha so kumele sibone bona ngathi umfundisi umpofu kwakuthinta lapha ukuthi isiqalisa lapha kwakule inkonzo zansuku zonke abantu babuya bezovuma izono ntangavuma izono inyamazana iyabulawa isono somuntu esisukile sayenyamazaneni isono sesisuke enyamazaneni ngokuchela kwegazi siye kuthebani ngeke usuku lokubuyisana solubuya ke sokusenziwa inkonzo la yokuhlanjululwa kwendle engcwele. So then inkonzo le nxa isenziwa umpriest ngokomfanekiso njalo ethatha izono leziyana zonke ezivunywe bezivunywa umnyaka wonke sezisusa lapha kuthebani ngeke usezifaka ngapi embuzini esezibuyisela kubani kumnikazi. Imbuzi le nxa isisuswa lapha isiyenkangala kusitsho ukuthi isuka lezono zabantu ibe sisiyafela khona isitshengisa ukuthi ekucineni uSathane uzathwaliswa zonke izono zabantu abesekucina ngokujeziswa ebulawa ekucineni. Then indalo kaNkulunkulu iyasala isingasela sono abantu bakaNkulunkulu bayasala bengasela sono ngoba isono siyabe sesibiselwe kumnikazi yena ke uSathane lengilosi zakhe lezoni abavuma ukumlandela babulawa isono saphela. Undoda lo wayechiya ngapi mfundisi Mbuzeli? Wayichiya endaweni ekhatshana enkangala ongahlali khona umuntu. Abe sephenduka nxa usiya phambili uzathola ukuthi nxa wayephenduka omela geze la engakabuyeli futhi ebantwini. Ndingamunye wayezamnqamekela eceleni afika ithi yayifakwa vele endaweni yokuthi akusoze kufike umuntu imbuzi leyana ize injani ize ife.
indaba enzima mfundisi CK othi uyiqedise kwakusenzakalani Siyabonga awazazeli sisusiwe ebantwini sizafunda lapha ivesi lika 23 siya ku 28 ithona ke uAaroni kanti kuLeviticus 16 uAaroni uza kungena etenteni lokuhlangana akhumula izembatho zelembu elihle azembethe ekungeneni kwakhe endaweni engcwele azijiye khona ageze umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele agqoke izembatho zakhe aphume anikele umnikelo wakhe wokuchiswa lo mnikelo wokuchiswa wabantu azenzele yena labantu indlela yokubuyisana lamahwahwa omnikelo wesono uza kuwachisa ealtareni lo osa impongo kwazazeli uza kugezisa ingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukubana ke angene esihonqweni inkunzi yomnikelo wezono lempongo yomnikelo wesono elangeniswa igazi lazo ukwenza indlela yokubuyisana endaweni engcwele ziza kukhutshelwa ngaphandle kwezihonqo izikhumba zazo lenyama yazo lomswane wazo kuchiswe ngomlilo ivesi ngelika 28 okuchisayo kagezise ingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukubana ke angene esihonqweni so sinanzelela lapha ke khona kukhana esike sakuthinda sikuphinda phinda ukuthi inkonzo zasuku zonke zazisusa izono ezivunyiwe ebantwini zisiya enyamazaneni nxa igazi lenyamazana lalicelwa phakathi kwethabanekele izono zana sezisuka enyamazaneni ngegazi sezisiya endaweni ethabanekeleni so ngosuku lokubuyisana ke sokwenziwe inkonzo lezi ezenziwa ngumpriest omkhulu owayengena endaweni engcwele kanye ngomnyaka sezisuswa ke laphana izono leziyana seziyiswa embuzini liyana esithe yena ngekabani ngazazeli so ke imbuzi liyana ke nxa lo olungisiweyo laye wayehambisa khatshana enkangala endaweni elugwadula esevela khona ngale laye ngenxa yokuthi uthintane lembuzi leyi emele izono zonke bezingena laphana ensuku zonke so kumele ukuthi nxa ebuya laye akhumule izigqoko ageze lezembatho zakhe ozichisayo lezo zikhumba lenyama liyana yabisele laye futhi ngemva kokuchisa so kumele futhi yenze njani ageze ukwenza ukuthi izono leziyana kube ngumfanekiso ukuthi akula muntu okumele izono leziyana zinamathele kuye sesiphelile kwakusiba inkonzo yokubuyisana la mfundisi nxa sigqiba enqe ngamafitshane kuyini ongakuchiyela abalaleli ngendaba lesikhulumayo ikakhulu nxa sikhangela ukuthi uNkulunkulu indaba yesono uyiphatha njani siyabonga ngiyabonga mfundisi wami engingakutsho ngamafitshane ukuthi isono siyabulala yikho inyamazana lezi zazisifa nsuku zonke ziphinde futhi zife ngosuku lokwenza njani lokubuyisana kodwa ke ngaphandle kokuchitheka kwegazi kakukho kuthethelelwa kwesono kodwa ngabanika ithemba bani ngale ithemba esilalo ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni wabhadala ngegazi lakhe so thina akusadingi ukuthi sife kuhle samukela uJesu ukwenzela ukuthi izono zethu zonke zithethelelwe obi ungayigoqa usithi singathi thina uNkulunkulu ufuna ukubuyisana lesoni injongo kaNkulunkulu enkulu ukuthi isoni sibuyisane layo konke lokho kuyenzakala lapha kusivezela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusindisa umuntu injongo yakhe enkulu kulazo zonke so akula sizathu esokuthi umuntu alahlwe ukuthi umuntu alahlwe sibili kufanele asebenze nzima sebenze gadala ukufuqa uthando lwaNkulunkulu elifuqela khatshana kodwa uJesu wenzile konke ukuthi wena lami sibuyisane la ekucineni kwakho konke uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi siye kuphila lapho ngela sono khona yikho esikufundayo lapho ukuthi uNkulunkulu ufuna siyezweni esizaphila kulo uSathane lesono lezoni kungasekho so akula sizathu esokuthi ungabi khona kulelo lizwe ngoba uNkulunkulu wenzile konke ukuthi abuyisane lawo balaleli nasi indaba liyayizwa abafundisi bayichasisa besehlukanisa imbambo lomgogodla behluba indlubu ekhasini ukuthi akula muntu olesizathu sokulahlwa wena lama silasizathu uJesu wabhadala konke inyamazana zonke lezi sazikhumba uJesu zayo lokho siyiphethe indaba yendawo engcele indaba ethabenekile abafundisi besivulela besichasisela indaba ezike kakhulu
bayathinta ngamafitshane kodwa indaba ezike kakhulu. Ungayindawo hlala lathi silandele amaviki wonke kubuza iBhayibheli ukuphendula. Inkosi be lawe sidibane njalo uhlelo luzayo. Siyabonga.